Aliways, umukobwa umaze kwigarura imitima ya benshi hano mu Rwanda mu ndirimbo nyinshi yakoze zagiye zikundwa cyane. Uyu munsi tugiye kureba amafaranga ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Nimba ukunda Aliways uze gusiga udutima muri comment. Nguhaye ikaze. Uyu Aliways yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2019. Amaze gushyiraho video 41. Izo video 41 zamuhesheje abamukurikira bangana n'ibihumbi 291. Izo video zimaze kurebwa inshuro miliyoni 22. Aliways ukwezi gushize yinjije abasubscribers ibihumbi 3. Uyu Aliways ukwezi gushize yarebwe inshuro ibihumbi 346. Noneho reka turebe amafaranga uyu Aliways ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Aliways ukwezi gushize yahembwe na YouTube amadolari 400,000. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga ukwezi gushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda 1,960,000. Ayo ngayo nayahembwa na YouTube buri kwezi. Noneho reka turebe amafaranga ahembwa na YouTube buri mwaka. Uyu Aliways umwaka ushize yahembwe na YouTube amadolari 16,600. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga umwaka ushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda 1,023,000. Urumva ko ari amafaranga menshi uyu Aliways ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Akaba ari nako tuganye ku musozo w'iki kiganiro. Nimba wagikunze kandi subscribe ukande like, ubundi ujye muri comment wandikemo umuhanzi nzakubwiraho ubutaha. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.